Non, Perrac, Perrac est mort à Mans. Benarfit tout da peder kevredigez an oalet KLT merven a sked a labour et vid an tanva skolioù, on va ur brezhoneg e skolioù a baoe ugen vloaz hag ez eus bet ur cheñchamant reolennoù gant ar stad da la rede betek ar bloamant eve fe posub kinnik an tanva e klasoù a skolioù etre ar PS daou hag ar CM daou hag davil seitek bez eus bet ur cheñchamant circulaire ar stad hag dalek ar distroskol a zeu evoke moyenne kinnik an tanva ar brezhoneg a dalek ar CP neuze eve fe kollet en ur mod daouvil pem kant bugel deus ket a gazo gannom vraiment hag vid a reze neuze vid ie a labour postou labour eve lakfe ar brezhoneg ar skol en ar var. Nous enquête Petra d'ober vraiment vid penosta distro d'ar stad euro. Setu, ma neuze a baoe an eus bet kelevet gant ar stad eus ar cheñchamant an departement ar evredigezhioù ar randvro hag quand on a adet a senaturien neus skrivet ar ministre vit là bon ne ya ket an draze a red e cheñch ar circulaire red e adskriv ar circulaire vid m'ave fait posub roi obertanva et renta derez abez da la rede etre ar PS daou SM daou. Mais petra eo polontez politikel ar stad a Benafin, setu a Goulenn quoi. Ya, Benafin ar cheñchamant se genre cheñchamant koz ne ket ar youl an gouvernement ze Benafin ur circulaire neuze ne ket ur lezen neuze damzonj e an tomik drezigouez a re o de skrivet ar circulaire ze davil seitek bon, ne deus ket gwelet e war guden qu'un penarbet pig ur gwirionne an tanva, ar klignat tanva, dispositif tanva zo bestalien nemet e penarbet pig ur e oa youl departement penarbet e nemet e penarbet velse neuze ar guden a zo nemet evit penarbet ben ar fin. Bon, da la rede spi o peus da gavout un diskoul ma bet da... Alors, bez eus da dron, ar goulenn kenta zo da cheñch da pe da gavout un diskoul m'avait fait possible roi ober kinnik tanva e relriat un an daou a tri, neuze betek ar CM daou, a gous penze a baoe pev ar bloaz dija e begoulennet gant ar evredigezhioù, gant departement penarbet, gant randvro breiz, m'avait fait ole kaet an tanva e pep skol e penarbet vi kregi un tol essai, expérimentation, et pep skol public a privès et klassou CE daou, CM unan, CM daou. Vid m'avait fait moyenne da eul, da vugale, kenderel, var arpez on vet option. Et pep skol a fait le DI non, et pep skol, evel e Corsica. En ol skolioù. Ah, man. Evel e Corsica. Ya, man. Corsica, ze ster orvez yez, bep zun, etre ar CM daou hag etre ar PS daou, ar solvam hag ar CM daou. Hag an rabat.